Verlede week, presies 50 jaar gelede, is Annelien Kriel gekroon as die mooiste vrou in die wêreld, toe sy maar 'n brose 19 jaar oud was en slegs die tweede Suid-Afrikaner was wat die titel in daai stadium kon verower. 1974 was 'n omstrede politieke tyd in Suid-Afrika en Annelien moes omtrent bond staan terwyl sy met vrae deur joernaliste gepeper is. Sy is aanvanklik as die eerste prinses aangewys daar in Londen waar die kompetisie plaasgevind het, maar is 'n paar dae later toe nou gekroon as die wenner, toe Helen Morgan gediskwalifiseer is omdat sy 'n buite-egtelike kind gehad het. Neville Krieger van die SAIK se Londense kantoor het kort na Annelien se as eerste prinses gekroon is, toe nou met haar gesels daar in die Royal Albert Hall. Annelien Kriel, ons was as Suid-Afrikaners almal baie trots op jou, nou die aand toe jy tweede gekom het. Nou die ooglopende vraag wat ek eerste vir jou moet vra is, was jy teleurgestel dat jy net tweede uit 57 gekom het? Hoe kan jy vir my sê vir die vra? Natuurlik nie, dit was fantasties geweest. Ek is so bly ek het tweede gekom. Is dit dan nie 'n vreeslike spanning om daar te staan nie? So klein bietjie, ja, wanneer daai nodig wat jy so op jou tone hou. Wat gaan af deur jou kop? Daai laaste paar oomblikke, daar staan jy onder die 7 mooistes en dan noem nommer 5 en nommer 4 en nommer 3 en nog is jy nie daar nie. Want jy wag maar net eintlik vir jou naam. Annelien, hulle het redelike politieke vrae aan jou gestel. Ek het die ding op televisie dopgehou. Het dit jou afgesit? Want ek was die enigste meisie vir wie hulle politieke vrae gevra het. Jy weet, en ek het gevoel dit is nie 'n politieke aangeleentheid nie. Hoekom moet hulle vir my politieke vrae vra? Maar dit het my glad nie afgesit nie. Ek het geantwoord aan die beste van my vermoë. Hulle het nie voor die tyd vir julle waarskuwings gegee nie. Nee, glad nie. Ons het die eerste keer daar gehoor wat hulle gaan vra. Wat is jou planne nou, Annelien, na dese? Want ek het nog nie besluit nie. Ek gaan nou maar lekker rustig teruggaan na Suid-Afrika toe, 'n bietjie gaan vakansie hou en dan sal ek sien en besluit wat ek gaan doen. Springbokke? Natuurlik gaan ek rugby kyk. Daar was berigte hier in die pers dat die meeste wêreldkompetisie eintlik 'n bietjie 'n waste of time soos hulle hier bestempel het, sou wees. Het dit julle meisies wat deelgeneem het afgesit? Man, ek het nie die koerante gesien waar dit in gestaan is nie, maar ek glo nie, ek dink dit was 'n fantastiese ondervinding geweest en ek is bly ek kon daar gewees het. Ja, wat is die verhouding tussen julle deelnemers agter die skerms? Almal het 'n fantastiese gees en almal doen dinge saam en geniet dinge saam en dit glad nie enigsins 'n bietjie van 'n jaloesie of iets nie. Dit is net 'n fantastiese tyd van 'n klomp meisies saam. Die meeste wêreld wat vir jou nou net geklop het, dink jy sy het 'n bietjie van 'n voordeel om gehad omdat sy hier van Engeland is en voor die Engelse gehoor opgetree het? Maar ek dink sy is 'n pragtige meisie en sy verdien dit om te gewen het. Maar ek dink as ek in Suid-Afrika, as die kompetisie in Suid-Afrika gehou sou gewees het, dan sou die meisie Suid-Afrikaanse meisie ook 'n voordeel gehad het want die persmense sou natuurlik baie van haar foto's en goed geplaas het en die mense sou baie oor haar geskryf het en so aan. Annelien Kriel, baie dankie en nogmaals baie geluk met die baie groot prestasie. Terug in Suid-Afrika het Annelien hier by die SAIK draai gemaak en met Peter Broomfield van die Engelse diens gesels. Annelien, you know, when Mimi Coetzee was having coffee with us, it was a couple of weeks ago now, I called her the most famous Burmese in the world. Now, that's how a newspaper described her. She was, at the time, I think she was in Vienna. I think I can safely say that's a good title for you too. Do you mind being called the most famous Burmese in the world? Of course not. Thank you very much. Do you ever think about those happy, carefree school days before you ever had any ambitions to go on stage or film? Yes, I tell you, just the first month when I was in England, I've read a book of Harold Robbins, A Stone for Danny Fisher, and it's about his childhood days, this little boy, and when he's growing up, and then he become a boxer. And in the evenings, I usually read a little bit, and then I can't wait to close the book and then start thinking about my own days when I was young. And those days, I thought so much about my young days as well. It was fantastic. Do you have any schoolgirl friends still remaining from those days? Yes, I still got. What do they think about all this? Well, they are delighted. Are they? A little bit jealous, perhaps? No, sometimes? not at all. Not really? No. Do you get together and sort of sit and Not chat? very much, no. But Why is that? I see them, occasionally, very briefly. Tell us what you talk about. I'm dying to know. Usually they ask me about the fashions and if I'm enjoying it and what it's like and how's the men and, Well, we'll take each of those questions separately. Are you fashion conscious? Yes, I am. But I'll wear only things that I like. Yes. And if it's in the fashion. What's your favourite colour? Oh, goodness. It's difficult to say. When I see a nice dress, never mind the colour. But I don't like purple. So that's your unfavourite colour? Yes. Well, what do you think suits you best, though? I mean, you're gorgeous in this yellow coat that you've got on at the moment, but... Especially for you. Thank you.
Oh, well, everybody can dream. You're trying to turn me off this now, aren't you? And your favourite, do you have a sort of favourite stone or a favourite Oh, yes, I like birthday? diamonds. Yes. Oh, forever. Do you see all this as being another job, Annalene? I mean, it is a job, but when you went into it, you know, there were lots of happy thoughts that you had. Is it another job for you, or is it something a little bit more important? The business of being Miss World and being in films. Well, I'm enjoying it so much at the moment. I can believe and, you. know, it's only every time that I really get tired, I think, well, it's just a year, Yes. you know, and then it will be all finished. And I would like to do some more films. I really enjoy that. This is a big day for you today, isn't it, too? Yes, last night I've been to the first premiere of my film. Well, I'm going to say something. I saw the trailer of it, and I was not only impressed, I was just dazzled by the whole thing. It's probably one of the films I am definitely going to see, because, Miss Creel, you really have star quality. No, I mean this quite sincerely. I looked at you and I was amazed, because you perhaps look a little sort of demure sometimes, but you flashed out there a couple of times and really showed your anger. Do you get angry? Yes. Yes, you do, don't Very you? easily. With certain people. Yes, with certain people. And with good justification as well, too. The music of Soma was sung, I forgot the tape of it here, it's really a lovely tune. It's sung by Maini, isn't it? That's right, yeah. And that's Yanan Maini. And she also wrote the tune. Yes. All right, let's see. You remember it? Yes, of You've course. heard it? Yes, I've heard it last night. Oh, well, we're going to play it again. That'll be super. Die vreugde van die somer. And that's the music that'll set the mood for the film Soma, which has its premiere tonight, at which the star Adeline Creel will be present. You'll be there. Yes. I Where will is be. it? It's in the Kinney Centre. In the Kinney Centre. You're a popular girl, Annaline. Now, we were talking about filming and that, and Ron brought up the question, and I was also quite intrigued about this. You've been so busy being Miss World. When did you make the film? Well, I've just done the film between my Miss South Africa duties and just before I went over to the Miss World contest. Oh, so it started quite a while ago. When did you begin on the whole thing? Well, they asked me to do the film last year. How did you feel about getting in front of a camera? It's not all glitter, is it? Talking No, about glitter. definitely not. I No. was sometimes so tired because I had to done it in such a short time Yes. to fit it in between all my duties. What's the most difficult thing you find about being on the film set? Just sitting around and wait. And still keep up the Yes, feeling for the yes. thing. It's a lovely story. Yes, it's quite a nice story, Had and I you re- like the music as well. Yes, gorgeous. Had you read the book before? Yes, you knew I did. you knew the whole thing about it. I think And everybody do. And your co-star? De Wet van Rooyen. You hadn't met him before. Yes, he's with me at the university. At Tucky's? Yes, he was there with me. So you were drama students together? Yes. Wow, that's something. Yes, it was quite nice. I hope you So it was quite easy for me, you know. Yes. Yeah. But you know, the being on the set is not the the glamorous thing that I think it is. Do you think you'd like to carry on making films? Yes, I would love to. You really would. Have you had any offers? Yes, but unfortunately I'm busy for this year Yes. with Miss World, and I can't do any film work. Do you really do an 8-hour day, 5 days a week as Miss World? 7 days a week. 7 days a week. Yes, Sunday I usually travel from one place to another, so it's work as well. Wow. Who goes around with you? I've got a chaperone, and in England there was a chaperone with me and a bodyguard, a tremendous big man, but very nice. When do you go back to London and Sunday? Because you're going on to other Denmark, parts. yes. I'm leaving, I think, the 10th of May, and then I'll go on the 14th to Denmark for a week modelling, and then when I come back, I'll go to Australia. Where do you live when you're in London, Adeline? Well, up to now I've lived in a hotel because I'm not there very often. Most of the time I'm in the country. So hotels, but that gets a bit boring, doesn't it? after a Oh, while? it's terrible. I'm Yes. really fed up, like they say. Who's your closest contact? Who's your closest friend in London at the moment? I think my bodyguard Oh, and your chaperone as well, yes. as well. They're your constant companions all the Yes, time. yes. And we really get on well together. In the middle of all this sort of ballyhoo and publicity and what have you, perhaps you get a little bit lonely sometimes? Yes, there's sometimes that I feel like, I want to be alone, but there's no chance for it. Because if they say to me, well, Sunday you're free, then I've got the whole chaperone and bodyguard, the whole lot of them are coming with wherever I go. Have you been to Spain, Adeline? No, Not I would yet. love to go. That's one of And those I would things. like to go to Monte Carlo
and the Far East, but I'm going to the Far East so far. Don't you miss Witbank sometimes? I do. When you're in all that. Definitely. You're going to be able to get back there this time, though, because you're here for quite a while. Yes, I'll go there the first week in May. Yes. I'll go to Witbank. What do you do, actually, when you get at home? I mean, take your shoes off, put your slippers on? Well, yes. And, there's so many things to do, just to sit around and get everything ready. I'm usually so busy to get everything ready for going overseas again or anything like that I'm busy the whole time that I'm there. But I'm enjoying it because I can lie in the sun and, do without makeup and anything like that. Thank you very, very much for coming on the program. I can see that old second hand has gone all crazy again. It's time for us to go. So, Annalien, best of luck on your career. Thank you very much. And I hope to see you in many more films, and we'll be there watching Suma tonight at the premiere. Thank you. En dit was dan uittreksels van onderhoude met die 19-jarige Annalien Kriel uit 1974, dis 50 jaar gelede toe sy as mevrou wêreld gekroon is. Ons sê dankie aan Marianne Valentine van die SAIK se klankargief wat vir ons daai onderhoude opgespoor en versorg het. Annalien Kriel is verlede week presies 50 jaar gelede gekroon as mevrou wêreld. Sy was 19 jaar oud en sy was slegs die tweede Suid-Afrikaner wat hierdie kroon kon dra. En vanoggend kuier Annalien telefonies saam met ons al die pad daar uit Mauritius waar sy deesdae woon. Môre Annalien, welkom by RSG. Hallo Renske, baie dankie. En môre Gustav en al die luisteraars, goeiemôre van sonnige Mauritius. Dis nogal warm hier by ons ook, hoor. Ek dink as jy hier is, as jy dink jy's daar in Mauritius tans ook. Was die mevrou wêreld een van daai dinge waarvan jy steeds alles 50 jaar gelede, as jy nou vandag daaraan dink, dan kan jy presies onthou hoe jy gevoel het en die ander deelnemers wat jy gedra het. Is dit een van daai ervarings vir jou? Absoluut. Dit was 'n lewensveranderende ervaring. En ek dink ek was 18 toe ek mevrou Suid-Afrika geword het, 19 in die Julie die volgende jaar. En op daai ouderdom is alles 'n werklike ondervinding en lewensveranderend. So kom ons gesels 'n bietjie oor daai pad van jou, daai reis tot by die wêreldkroon wat jy het nou gesê. Jy het eers aan die mevrou Suid-Afrika natuurlik deelgeneem en ek hoor jy moes maar klere leen nog daarvoor. Ja, eerstens was dit mevrou Noord-Transvaal. Dit was nou die Pretoria area. En ek was 'n student by die Universiteit van Pretoria gewees. En van toe ek dit gewen het, was ek natuurlik baie, baie gelukkig. Want ek het gedink, jy weet, al die studente sal dink, sy dink sy wil mevrou Suid-Afrika word. Sy dink seker sy's baie mooi. Maar dis net hoe die sake in mekaar geval het, ek sal sê die puzzle in mekaar geval het, want ek was juwelkoningin gewees. En die fotograaf wat fotos geneem het van ons as juwelkoningin in prinsesse, het gevra of ek omgee as hy my inskryf vir die mevrou Suid-Afrika. Ek het nooit gedink dit sal so ver gaan dat ek mevrou wêreld sal word nie. Wow, ja. En jy drama en tikkie studeer, maar ek verstaan, jy het nou gesê hy het jou toe nou ingeskryf. Is skoonheid en skoonheidskompetisies enige van daai dinge iets wat jy ooit aan gedink het toe jy nou drama studeer het by Tikkies, voor jy ingeskryf het? Nooit daaraan gedink nie, maar natuurlik toe ek juwelkoningin geword het, was dit basies gebaseer 'n bietjie op ek dink skoonheid, maar ook persoonlikheid en op daai wat jy vir jou koshuis, ek was in die koshuis gewees, Asterhof, en wat jy gedoen het vir die koshuis, sodat hulle punte kon kry om vir die juwel. Ek sien. Nou kyk, dis 'n ver pad van Asterhof tot in Londen, want toe is jy nou in Londen vir mevrou wêreld, en jy moes 'n klomp moeilike vrae baie verhoog beantwoord, van politieke vrae, selfs vrae oor voorhuwelikse seks, kan jy daai vrae en antwoorde onthou? Ek onthou dit baie, baie goed. Jy weet, die feit dat die eerste mevrou wêreld van 1974, Helen Morgan, dat sy haar kroon moes opgee, deels gewyse omdat sy 'n baba gehad het of 'n kind en nie getroud was nie, het ewe skielik hierdie vrae na die vore gebring oor seks voor 'n huwelik en daai tipe dinge. En die ergste van alles was dat ek met 'n dominee uitgegaan het, of hy was nog nie dominee, maar hy het gestudeer om 'n dominee te word.
Heerlikheid so ewe skielik is al hierdie vrae uit daar voor my en jy weet ek moet nou maar mooi besluit hoe ek dit antwoord want as andersins kan dit miskien sy toekoms benadeel, jy weet, daar was net soveel dinge wat op dieselfde tyd gebeur het en ek dink onder daai circumstances doen jy die beste vir almal. Ja. Jy antwoord die beste wat jy dink is vir almal die moeite werd. Ja, super diplomaties. Ons gesels met Annelien Kriel, sy is nou verlede week presies 50 jaar gelede gekroon as mevrou Wêreld. Sy was maar 19 jaar oud destyds. Sy bly tans in Mauritius, so ons kuier vanmôre saam met haar. Sy's daar in Mauritius op die foon. Ons gesels land en sand oor haar dae as mevrou Wêreld. Hoe het die wêreldtitel jou lewe verander, Annelien? Die wêreldtitel het my hele lewe verander. Die voordeel wat ek gehad het, was dat ek kon kies of ek wel die mevrou Wêreldkroon wil aanvaar of nie. Alhoewel ek toe ek in die kompetisie was, natuurlik, mens gaan nie in 'n kompetisie in om te dink jy wil tweede kom nie. Ja. Jy gaan in 'n kompetisie in om te wen. So ek sou graag wou gewen het aan die begin, maar ek het nie. So met die offer of ek wel die mevrou Wêreldtitel wil aanneem, het ek 'n keuse gehad. En dit was 'n baie moeilike keuse gewees. Want ek wou graag teruggegaan het en my studies voltooi het en my mansvriend Jacques op daai stadium was seker dat ons verhouding sal eindig as ek wel die kroon aanvaar. My suster het gesê, wat 'n wonderlike ondervinding sal jy hê, jy moet dit aanvaar. My ma het gesê, jy moet jou eie besluit neem. Soos 'n ma sal doen, jy weet. Ek het nou net deur my dogter gegaan, deur 'n moeilike situasie en ek weet, aan die einde van die dag is jou besluit jou eie besluit. Dis die ding. Ja. Ongelooflik. Ek wil jou terugneem na 1974 in daai jaar. Ons het nou net so pas so 'n halfuur gelede toe luister ons na ietsie uit die SAIK se argief waar hulle met jou onderhoud gedoen het net mooi in daai stadium en dis hierdie man, sy naam is Pieter Broomfield. Ek weet nie of jy onthou, hy was 'n uur lank by hom in die ateljee. Het geklink of hy lekker met jou flirt daar op sy radioprogram. Maar hy het jou vreeslik uitgevra oor die fliek waarna jy gespeel het destyds. Kan jy die fliek onthou? Natuurlik, Somer. En die musiek. Wat 'n wonderlike ondervinding dit was dit. Ek het die geleentheid gekry om in die film te speel voordat ek mevrou Suid-Afrika geword het, ek dink. En toe moes ek gaan na die mevrou Wêreld kompetisie toe, maar dit was dieselfde tyd wat hulle die film wou skiet. Ja. So daar was 'n groot besluit vir my gewees wat ek wil doen, of ek die film wil doen of na mevrou Wêreld toe wil gaan. Ja. Genade. Maar gelukkig op die ou einde het die filmmaatskappy gesê ons sal inwerk met die mevrou Wêreld kompetisie en dit skiet, jy weet, wanneer daar 'n geleentheid is. Ja, dit is fantasties. Want ek weet dit vir baie mense klink dit seker nou snaaks om te sê, ag maar, Jesus, jy moet kies tussen nou die mevrou Wêreldtitel of jou eerste fliek, sê jy moet nou die wêreldtitel, maar ek weet vir 'n akteur is daai keuse nie so maklik nie. Jou eerste fliek beteken vir jou so baie soos 'n mevrou Wêreldtitel omtrent. Dink jy het die regte keuse toegemaak as jy nou terugskouend vandag? Ja. Hier sit met ons gesels. Ja, nee, ek dink ek het die regte keuse gemaak, want gelukkig kon ek die film wel gedoen het, jy weet. Maar ek onthou op daardie stadium, toe die keuse voor my was, toe sê die mevrou Wêreld organiseerders vir my, of die mevrou Suid-Afrika organiseerders wat my na die mevrou Wêreld kompetisie gestuur het, dat ek baie aanbode sal kry om in films te wees en so aan, weet, so dis nie belangrik hierdie somer nie. Ja. Maar somer was vir my, soos jy sê, belangrik gewees. Natuurlik. Ja. Vertel vir ons vinnig, deesdae jou lewe daar op Mauritius, daar op die eiland, hoe gaan dinge daar met jou? Is dit mooi daar? Dis 'n lieflike dag, ek kyk uit oor die see, dis pragtig en blou en rustig. Ek het my honde hier om my, en ons gaan loop elke oggend op die strand, en dit is, ek dink, vir 'n afgetrede meisie,
is dit 'n Ja. wonderlike lewe om te lei. So dit is so lekker soos wat almal dink dit is. Is dit wat jy wil sê? Want almal is ons altyd so beny as iemand op Mauritius bly en sê ek beny jou. En dan wonder 'n mens baie keer, is die gras regtig groener aan die ander kant? Jy sê dit is, Annelien, ons is so bly. Baie dankie dat jy vanoggend by ons aangesluit het. Dit was so lekker om jou te praat. Laat dit goed gaan daar op Mauritius. Een sonskyndag na die ander. En dit was dan Annelien Kriel, deesdae Annelien Kriel Bacon, wat 50 jaar gelede in 1974 as mevrou wêreld gekroon is.